Na hii nimesoma ni thomete na riakwa maundu maingi thomaga na riakwa. I had friends ati tutarinangania ona yani ona thimo ihoru no muke kwa mundu cio direct ni kuodi kodire gwakwa until I realized this foolishness orimora fatara degree oyo degree adikito you have qualified to be a certified public fool. Certified public fool. Kana watu wote sawa. Ono gyoria ile tu ameha ona atumia tori muradora tageni mudore to gutameri magidalina. That if you can tell me that is the truth. Ako harado mana ko hati goro ni aria mwana haruka no. To ni omoy we wathafuria cigana we wathani cigana. Ni omoy bedroom yaku ihana atia kwaragwo atia. Ni omoy ndore wardrobe. Ni mucuri okorogwo haha tuikanirie iguru woriri. Ati ungetuika otuko we na muthee na mwana no mwahuruka. Ene nguo iria igerete hau iguru hena nguo cia kilo 400. Ungetuika mwitoro ni mwathi ukirini. Na nowe uwe kou. Riu riria mukapita no ureke ngwire. Wamboi wahi mundu roga gutenderia ni ucio. Koguo tiga you just love, be patient, be calm, tiga grudge na mundu and put your limit.